Ibihe byiza kuri mwebwe mukunda kandi mukurikira Kwiringira TV mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nitwa Theo, ndabasuhuje. Turi mu gitaramo cya korali yitwa Victorious. Ni korali ibarizwa ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Bilingo. Niho turi umusore, turi mu gitaramo cyabo. Ni igitaramo cyabaye kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ni umwaka mwiza, ni umwaka uri gutangira neza, ariko ku bihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko kuba ari hara mu gihugu cya Kongo ho ntabwo ibintu bimeze neza, tunabihanganisha muri rusange, ariko mu Rwanda ni amahoro. Tubaha ikaze, ngira ngo aba bavuye imahanga tugiye kuganira nabo, bavuye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi baza mu gitaramo cya korali Victorious. Tubaha ikaze. Mu Barundi baravuga ngo hariye ngo turabakengurukiye yego tubaha ikaze. Yego mu nsukanyo harya mu Burundi burya basuzanya gute? turabaramutsa. Yego nta kindi ubundi hari amagambo nshaka ko untandukanyiriza. Yego mugabo ubundi iyo umuntu avuge ngo mugabo, umuntu abavuze ko ngo mugabo murakomeye, umuntu abavuze gute nyine ijambo riko mugabo rikoreshwa kuki? Rikoreshwa ku musore cyangwa ni ku muntu wari wese? ni ku mugabo. Baravuga mugabo urakomeye. Yego. cyane muntu igitsina gabo urakomeye. Yego. Ijambo mwigeme ni ku mwigeme, ku mukobwa. Ku mwigeme. Umuntu utwite we bakunze kumwita gute? Nyine hari amagambo mukunze gukoresha, ayo magambo nyine cyane cyane ku bakobwa. Mwigeme irindi ni ryitwa gutera? Mugabo, mushinga ntahe. Yego. Musore. Yego. Muhungu, y'amajambo twunda gukoresha kenshi iwacu mu Burundi. Yego. Tubaha ikaze rero. Ni igitaramo by'umwihariko mwaje mu Rwanda, mwahabonye muti? Mu Rwanda twahabonye neza. Ni heza, bakirana neza. Yego. Yego. Niki kidasanzwe wabonye mu Rwanda? Cyo nawe idasanzwe mu Rwanda cyane cyane mu bihe by'ibikane nk'ibi, kuko nabonye abantu benshi babyitwararika. Yego. Kandi n'abaririmbyi babirimwo baririmba neza, abantu bakishima kabisa. Yego. Uraza no kutubwira by'umwihariko mwavuye mu gihugu cy'u Burundi, musanzwe muri abaririmbyi? Ego. Wow. Turaririmbye. Biratunejeje cyane. Ego cyane. Murimba muri korali? Turimba muri korali Ebenezer. Yego. Ikora imirimo yayo ku ishengero y'Abadventiste umunsi w'indwi rya Kamenge. Ego. Reka twinjire mu bikorane cyangwa se mu gikorane hano mu Rwanda. Egera hisa nk'uwegera hino gatoya. Twinjire mu gikorane mwabonye, ukurikije ibikorane byahara mu Burundi n'ibikorane mwabonye by'umwe muri korali Victorious, ni wabibonye gute? Ni korali yateguye igitaramo yitwa Victorious, ndetse ukurikije ibibera mu Burundi ukareba n'ibyo mwabonye mu Rwanda, ushingiye ku bikorane, imitegurire y'ibitaramo haba mu Burundi no mu Rwanda, ni rihe tandukaniro habonye? Wari urikomojeho. Itandukaniro nahabonye ririho rikomeye. Yego. Ya mbere Burundi iyo teguye ibiteramo cyane cyane mu ishengero bikunda guhera kare, bitangura kare bigahera kare. Yego. Mugabo byo nabonye ngaha bitangura harenze gato bikabandanya no mu ijoro. Rero iryo tandukano nabonye rikomeye cyane. Yego. Ubona hari icyo bifasha abaririmbyi kuko natwe mu Rwanda abaririmbyi tubarega kutubahiriza igihe. Namwe uti ibintu twabonye twabishimye cyane, twebwe tubarega kutubahiriza igihe. Mwebwe mwayibonyemo nk'igisubizo cyo kubaririmbyi cyangwa mwabibonye muti? Kumbure ahantu hose usanga hafise intunganyo. Yego. Intunganyo yaho. Yego. Twebwe i Burundi tubitegura bigahera mu mwanya wa kare. Yego. Kubera intunganyo y'i Burundi n'ukuntu usanga abantu bafatirwa. Yego. N'ahantu bajya. Yego. Ariko ngaha Kigali urasanga kubera ntahamenyereye cyane intunganyo yaho, ugasanga ibiborohera nibyo mu ijoro cyane. Ariko twebwe i Burundi ugasanga ibitworo hasi byo mu ijoro cyane. Ariko kandi nabonye abantu babyishimira. Bisobanuye ngo ni byiza cyane. Yego. Wow. Reka tugaruke rero. Mwabonye amakorali hano mu Rwanda aririmba ati? Hari korali yitwa Haleluya, ni korali yara ku Gisenyi, hari korali yitwa Kugana Yesu, hari korali yitwa Declarion. Ayo makorali yose ntekereza ko mwayabonye ari guperforming, ari kuririmba. Ni amakorali mwabonye muti? Amakorali yose twayabonye aririmba neza, cyangwa aririmba neza. Yego. Kandi aririmba mu buryo butandukanye. Yego. Rero
ndavuga cyane cyane nkavugana Yesu korari dusanzwe tumenyereye cyane. Urayikunda ariko? Ndayikunda cyane cyane gose. Niye ndirimbo yabo ukunda? Dusiga iby'isi, Bibiliya, yego nka zose ndazizi yego zabo ndayikunda. Rero uburyo baririmbamwo yego biraboneka yuko batahuye icyo ari cyo kuririmba, yego baratahuye icyo ari cyo imiririmbire, kandi tukabona yuko babirimo kandi bifasha abantu. Yego yego. Uyu munsi wa none rero ngira ngo Victoire Zanikorare mwabonye iri guperforminga ni nawe yateguye kino gitaramo, ni nawe yatumye mu uyu munsi tuba turi hano. Wayibonye ute? Nayo ibirimo neza. Yego by'ukuri ibirimo neza, yaririmbye nanjye ndishima. Ndishima cyane. Urabona yuko bafite integuro kandi bategura, bafata umwanya munini wo gutegura. Yego. Tugere kuri korari yitwa rero korari yanyu, unayitubwireho yitwa Ebeneza. Ni korari mu by'umwariko mu gihugu cy'u Burundi, korari imeze ite? Dusangize kugira ngo namwe muzategura ibitaramo, muzadutubere nk'abanyarwanda, tuze tubyatendingemo turebe uko bimeze. Korari Ebeneza ni korari bwa mbere barizwa ishyano rya Kamenge nkuko nabivuze. Yego. Ni korari ivutse vuba, imaze imyaka 5. Ariko kandi ni korari yifuza kugera aho abandi bageze. Yego. Kugira ngo ibyabo bikurikiranwe n'isi yose. Yego. Ego. Rero ibirimwo murakunze kuraba indirimbo zabo. Yego. Kandi nawe ari indirimbo nabonye yitwa Ellen White. Ego. Ego. Ijya twashyize ko kera. Iratandukanye kandi twizo tuko turakora mino minsi. Yego. Ego. Ni iki nahe makuru mashya Ebeneza mufite mwabwira abanyarwanda n'abakunzi banyu muri kano kanya? Amakuru mashya nuko tuko turategura indirimbo ziri ku buhinga bugezweho. Ku buhinga ubwo n'ubuhanga. Bugeze kuno munsi. Izo ndirimbo turarekera abanyarwanda. Yego. By'umwihariko n'abarundi. Yego. Kuzitegereza kuba zagiye gucyana cyane aho kumbuga gukana bumenyi. Yego. Turazikurikirana. Yego. Ubwo ni YouTube ni yanyu nayo yitwa Ebeneza kwayo. Yego, yitwa Ebeneza kwayo. Hari ibikorwa mufite byaba biri imbere bitaramo se, usibye kuba mugiye kuturungikira zimwe mu ndirimbo nshyashya, hari ibikorwa mufite byaba biri hafi nk'ibitaramo cyangwa n'ibindi? Ego. Turabifise ibikorwa turategura. Turategura igiteramo. Turatura umwanya ushobora kubera igitaramo kiba gikomeye cyane, kandi twifuza n'abashyitsi b'abanyamahanga bazaba bahari. Bidukundiye n'abanyarwanda bari bava mu Rwanda. Yego. N'ibyatubona byoshoboka bazaba bahari, n'abandi bava ahandi kure. Tuko tabitegura. Niyihe korari mwo byibuza iyo mutekereje kuvuga ati turi kwifuza amakorari yo mu gihugu cy'u Burundi? Dore no muvandimwe ni umunyamakuru wa Dijwi ry'ibyinwa rumuzi? Nenda muzi cyane. Yego. Yego. Muri Ebeneza. Yego. Niyihe korari mujya mutekereza kuvuga ati iyi korari turayitekeza kandi nka korari yazaza tukabana nka hano mu Rwanda yawe ive mu Rwanda? Natekereza cyane kuri kugana Yesu. Kugana Yesu. Ariko murayikunda cyane. Yego. Cyane gose. Niwe muririmbyi wabo ukunda mu by'umwihariko kurenza abandi bose? Ndakunda Suzana. Suzana Musope ndamukunda cyane. Yego. Yari karirimba. Nakunda kumwumvira impwema akoresha. Yego. Ego. Impwema ubwo ni umwuka. Umwuka murimo kugira ngo aririmbe uko aririmba. Yego. Naho kandi azi kumaze kubyumva. Cyane. Ubundi se umuhanga mu muziki cyangwa umuhanga mu kuririmba? Umuhanga mu kuririmba nkawe w'umuririmbyi, umuhanga agaragarira hehe? Umuhanga mu kuririmba yego agaragara kenshi ari karirimba. Ukumviriza injyana umuziki, kumva no kuneka yasohora amajwi, kumva ko bijyana no kumva ko ari mu muziki neza awurimo. Yego. Rero nivyo ndiko kuvuga kuri Suzana. Ndakunda kumwumviriza usanga ari byo bimuranga. Yego. Yego. Reka tubashimire muri Ebeneza, twizere ko hari n'ibyo bitaramo nabyo tuzayibonekamo n'ibishoboka. Murakoze cyane. Ari message usigaranye twahereza abantu? Message twohereza abantu nuko twarekera gukurikirana cyane ibikorwa bya Ebeneza mwino minsi. Yego. Kuko nibikorwa bizoza bitandukanye n'ibyo twari tumaze iminsi dukora, kandi bizoba biri mu butumwa budasanzwe ku muntu wese azobwumva. Yego. Indirimbo watura abanyarwanda ni yihe noneho?
hari indirimbo iri ku rubuga igiye ko vuba yitwa ndatekanye. Yitwa ndatekanye. Nubuhe butumwa bw'ingenzi buri mu ndirimbo yitwa ndatekanye? Ubutumwa bw'ingenzi burimo abantu uno munsi ku isi baboneka abantu ngo nta mahoro bafise. Yego. Babona ko ngo barihebuye cyane. Yego. Mugabo muri Yesu amahoro aruzuye. Yego. Na mahoro umuntu akurayo atagura. Yego. Mbere atashobora no kuba yaguriyesha. Na mahoro aboneka ku buntu. Yego. Uri muri Yesu ayo mahoro aboneka mu ndi mudatekanye. Amen. Amen. Mugabo muzodutahirize abashinga nahe bi Burundi. Tuzobatasha cyane. Urumva nakimenya nanjye. Reka tubashimire rero bakurikiye kwiringira TV turi kumwe n'umwe mu baririmbyi ba korali Ebeneza uri n'umuyobozi. Ndi vice president. Yego. Yego wa korali Ebeneza. Ebeneza. Tubashimire mwebwe mwabanye natwe nizere ko ngira ngo hari baba bari bitabira igitaramo cya korali Victorious. Ni korali hano kuri Bilingo Church bitwa Ebeneza batutse mu gihugu cy'u Burundi. Urukundo mukunda umuziki w'u Rwanda. Mubona hari abandi bawukunda nkuko umukunda hari? Benshi barawukunda. Yego. Benshi atajewe nabandi benshi cyane. Yego. Yego. Gahotashya abakunzi b'i Burundi nibagiye kubata gusezera batashye. Abarundi bataje cyane. Yego. Nakoze cyane Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Reka dukomeze tuganire n'abakunzi b'igitaramo cya Korali Victorious. Kwiringira TV. Ubutumwa bwiza kuri benshi. Gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.